Da inter school sport meet kebasipau mentau senam arajar pulai kebala penlong haki ars ngilinter kebala penyai da ka school united game sport art and cultural kebala penlong hamran dublai kala poino syak pokot mentakasni arpunyo tarik uyayong arajar pulai haki te ki arsni jong ka inter school kebasipau kata haka arpun tarik uyayong arajar pulai layo ban pli ban penher ya kalama da iba Esrilong marbanyang gum kongsan bat ha kasni ban khangno ya kadai kenta school jong ka yam district kata ha ka arpun tarik uyayong arajar pulai layo ban khang ban penhapno ya kalama da umale jong ka thang iba gabriel walang gum kongsan kita ki kongsan baro arngot kil ai ke jingkran kitu kan pham ya kinong hikai bat kumjuro ya ki kena school bakin nang kiu ha kulit ti kumju haki kami kai sport ha kita ki arsi lenter jong kajing yale kai sport layo ban penia ya ki item beper nadu ki kadang pre primary hadu ki kadang senior bat layo ban sam ya ki kusnam syakin nang job haki nong yeshimenta haki kadang beper da ki nong hikai bat kumjuru da kusan Haishwa ban khangno ya kadai ka inter school sport meet layo ya ke jingkran pedang ya ukungsan da itmen besan BP rendo ubadai usharman jong ke school united game sport art and cultural bat kumjuru ke jingkran na ukungsan iba gabriel walang bat kebakadu layo ya ke jingkran ai kumlai da irebran ardi wanyang lagi ke bawah dia bantu kata ni tiba pi ai situ ini nanti itu mereka mereka berprogram yang situ jadi apa yang dibantu kata ni itu situ saya sumana terus kata di kami di situ di tempat ada ni dah